Nomen est omen. U imenu je znak. Vi ste Petar, ti si Petar stijena i na toj stijeni sazidat ću crkvu svoju, su Hristove reči. A ovaj drugi dio nomen est omena, ti si Bogdanović, ti si dar Božiji. Božiji dar prvo vašim roditeljima, dragi naš Vladiko mladi Petre, pa onda zajednici. Ja vas pratim, vi se sećate od one nevolje i nemoći, kako bi rekao, stasavanja duhovnog u četereže, pa redom sam vas pratio do ovoga srećnog trenutka. Kad ste stavili svetu mitru apostolsku na svoju glavu i apostolski omofor na pleća i svetu panagiju na svoja prsa. Sa tom bratskom ljubavlju, a opet kao stariji čovjek koji toliko godina se bavi istorijom naše crkve, i ja napokon i 30. godina i ja nosim ovu časnu rizu, ja vas pozdravljam rečima Lovćenskog temeljca, vašeg imenjaka Petra II. Petrovića Njegoša, izrečenog u Gorskom vijencu kroz reč igumana Stefana. Mladi sinko, lijepi Vladiko, da znadeš šta te još te čeka. Svijet je ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodno. Ali apostolska blagodat Svetoga Duha daće vam snage da i do sada i posada do izdihanija služite Bogu i narodu Božijem. Od imena naše bratije i naše svete obitelji, manastira Svete Trojice Stanjevići, našeg igumana Jefrema i naše bratije i monaha Jovana, monaha Simeona i iskušenika Veska, ja vam sa najvećom radošću predajem ovaj jedan mali znak pažnje i ljubavi bratske i dobre volje i piše ovdje: Preosvešteni i dragi Vladiko, ova povijest Svete Lavre Vilandara nasred gore svete, da hodite stopama Svetoga Save i Simeona i Svetoga Grigorija Gornjačkog današnjega, na mnoga i blaga ljeta, u zdravlju duše i tijela, na sreću i korist duhovnu srpskoga roda i sveg naroda pravoslavnog. Vladiko, Boga živio i svako dobro darovo, čekamo vas u manastir Svete Trojice Stanjevići, da se Bogu pomolimo i da nastavimo ovu našu bratsku službu. Hvala i tebi i brati na svemu. Ajde, slikaj.